turi ku isaa 3:15 i Kigali mu Rwanda, i Bujumbura mu Burundi ndetse n'intara zigize ibyo bihugu bibiri. Turi kandi ku isaa 4:15 i Nairobi muri Kenya, muri Tanzania, ni nayo saha iri Arusha ndetse nayo saha iri Dodoma. Ni saa 1:15 ku masaha ngengamasaha abahanga bita GMT. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Iyo niyo intro twinjiriyemo. Aha turi ntabwo ari kuri Karasike, nta nubwo ari ahandi. Hano turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Nta kindi cyatuzanye, twaje kumva ubujurire bwa Ishimwe Dieudonné witwa mu mazina ye y'impine Kid bivuga Kagame Ishimwe Dieudonné n'ubundi, ufite ikigo cyitwa Rwanda Inspiration Backup, amazemo imyaka 8 kuva 2014 ayobora iki kigo. Ishimwe Dieudonné yatawe muri yombi n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda kwa 25 Mata akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina ku bakobwa batandukanye bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu myaka yatandukanye. Uyu mugabo w'imyaka 34 atuye mu mujyi wa Kigali, yavukiye Gikondo mu karere ka Kicukiro, ariko urugo rwe ruri mu Busanza. Ku wa 16 Gicurasi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid afungwa iminsi 30 muri gereza y'agateganyo kubera ko ubushinjacyaha bugikora iperereza kuri ibyo byaha, kandi kubera yuko ubushinjacyaha bwavuze ko bugikusanya ibimenyetso kugira ngo bamenye abandi bakobwa bashobora kuba barahohotewe. Ariko kandi uyu Ishimwe Dieudonné yunganirwa na Maître Emeline Nyembo. Impamvu yatanze zo yeretse urukiko kugira ngo arekurwe by'agateganyo, ntabwo urukiko rwazemeye, rwazitesheje agaciro. Ariko twibutse abanyarwanda ko mu ifunga n'ifungurwa urubanza rwabereye mu muhezo. Ishimwe Dieudonné ubwe yasabye urukiko ko urubanza rwabera mu ruhame kubera yuko ubugenzacyaha bw'u Rwanda RIB n'ubundi ubwo rwamutaga muri yombi rwabibwiye abanyarwanda, yewe rwanamuregera ubushinjacyaha nabwo bukabibwira abanyarwanda. Akagira ati umuhezo ni uwuhe ko n'ubundi ibintu byanjye biri hanze ntawe utabizi. Ariko ubushinjacyaha bwisunze ingingo y'133 kubera ibivugirwa muri uru rubanza ubwo bwasabye ko rubera mu muhezo. Ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha urukiko rutegeka ko rubera mu muhezo, rutera utwatsi ibyari byasabwe na Ishimwe Dieudonné ndetse na Maître Emeline Nyembo. Ku wa 19 Gicurasi nibwo ubujurire bw'uyu musore cyangwa se umugabo bwageze kuri uru rukiko yisunze ingingo 6 z'ubujurire. Mu gihe kitarenze iminsi 7 urukiko, reka tube ngo dushimire Monsieur Adolphe Udahemuka. Ubundi abantu baburana izi manza kesha hari ubwo bavuga ngo iyo bagiye muri gereza ngo kuburana biratinda, ariko biragaragara ko uru rubanza urukiko rwaruhaye umwanya rukaburanishwa mu buryo bwihuse. Nyuma y'iminsi 7 kuri uyu wa 26 nibwo urukiko rwashyizeho itariki yo kumuburanisha. Nkuko mubibona, mbere yuko tuvuga ibi, yunganirwa na Maître Emeline Nyembo. Murabona ko ageze ku rukiko, ageze aho asakirwa, kuko ku rukiko ntabwo ari mu rugo rw'umuntu ku giti cye. Baramusatse, aciye mu kazu kareba niba koko nta bindi bikoresho afite yitwaje, araje. Ariko kandi ahise neza akubitana na Ishimwe Dieudonné imodoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa imuzanye. Mu gihe cy'iminota isaga kuri 5 habanje kwemezwa cyangwa se gusabwa ko abanyamakuru bose batasabye uburenganzira bwo gukurikirana uru rubanza batamufata amashusho n'amafoto. Nyuma yaho amaze kubigenzura akabona turabifite, yamukuye mu modoka ajyanwa mu rukiko. Yaburaniye muri sale mu cyumba cyahawe nimero ya 2. Inteko y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko niyo iyoboye uru rubanza. Arashinjwa kandi n'ubushinjacyaha burimo babiri, abashinjacyaha babiri barimo uhagarariye ifasi y'ubushinjacyaha bw'akarere ka Nyarugenge. Ariko kandi Ishimwe Dieudonné araburanishwa na perezida w'uru rukiko, akanashinjwa n'umushinjacyaha uhagarariye ifasi. Ni urubanza rukomeye kuko rurimo akekwaho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Mbere y'uko iburanisha ritangira,
umucamanza yavuze ko usibye umunyamakuru ari we njye wasabye ubwo burenganzira ko nta wundi wemerewe. Bamwe mu banyamakuru bahise batera batari ko natwe mwatubabarira bati hoya ntabwo mu rukiko ariko bigenda, wandika mbere y'amasaha 48 kugira ngo wemererwe gukurikirana urubanza. Iyo umwe mu banyamakuru aza kwemererwa, n'abandi bari mu cyumba cy'urukiko bari kuvuga bati abantu bose barareshya amategeko, natwe turasaba ko twakurikirana urubanza. Nyuma y'izo mpaka zabaye abanyamakuru bashaka kumufotora Ishimwe Dieudonné ariko batarabisabiye uburenganzira, perezida yababwiye ati iyo mutwandikiye dusuzuma ubusabe bwanyu tukabaha uburenganzira, so nta byabaye. Turasaba ko abashinzwe umutekano bakora akazi kabo, uzamura kamera n'ifoto amategeko akubahirizwa. Umucamanza yatanze iminota 3 hagati y'3 n'5 y'abasabye kumufotora no kumufata amashusho, avuga ko baza kongera kumufotora iburanisha rirangiye, hanyuma iburanisha riratangira. Mu gutangira ryatangiye mu masaa 3 cyangwa se saa 3 kuko Ishimwe Dieudonné yagejejwe ku rukiko saa 3 zibura iminota 10. Iburanisha ryari riteganyije ko ribas mu masambi saa 2 za mu gitondo. Imodoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa yakerereweho iminota 50. Ntabwo bikunze kuba, ariko uyu munsi byabaye. Buri hari izindi mpamvu zabaye. Ubushinjacyaha bwahise buzamura butanga inzitizi. Buri umushinjacyaha iyo azamuye iburanisha ritaratangira abatanze cyitwa inzitizi mu rubanza, avuga ati cyangwa se ngo turasaba ko urubanza rwaburanishijwe mu muhezo nk'uko byagenze mu ifunga n'ifungurwa twisunze ingingo y'133. Maître Emeline Nyembo nawe yahise azamura ashyiramo inzitizi, aravuga ati nyakubahwa perezida, umuhezo reka tuwemere. Umuhezo uvuze iki mu gihe basoma icyemezo cy'urukiko n'ubundi abantu bose baza bakumva uko iburanisha ryagenze? Turasaba ko urubanza rwacu rwaba mu ruhame kuko nibwo buryo buboneye bwo gutanga ubutabera. Umucamanza nyuma yo kumva izo mpaka za hagati y'ubushinjacyaha ndetse na Maître Emeline Nyembo, ni umunyamategeko wa Ishimwe Dieudonné, yavuze ngo urukiko rutegetse ko urubanza rubera mu muhezo kubera uko rwubatse, ategeka ko abantu bose basohoka, asaba abashinzwe umutekano gushyira mu bikorwa icyo cyemezo afashe. Niyo mpamvu turi hano, ariko kandi ubu iburanisha ririmo. Impamvu umushinjacyaha cyangwa se impamvu Emeline Nyembo yabivugaga nuko n'ubundi mu gusoma icyemezo cy'urukiko abantu baza inteko ishinga amategeko bazabigenzure barebe ingingo uburyo bazivugururamo. Nanjye bango bazikosora mu mategeko, ntabwo bibeshya, ni ukuvugurura. Kuko niba wa mugana urubanza rwabereye mu muhezo, wayi urubanza mu gihe cyo gusoma rubera mu ruhame? Niyo nzitizi Maître Emeline Nyembo yavuze. Ni urubanza rutagaragariyemo abantu benshi, cyakora bamwe mu muryango wa Ishimwe Dieudonné bari bahari. Abanyamakuru biganjemo abo ku mbuga nkoranyambaga inyarwanda.com, igihe.com bari bahari. Nabwo ntabwo abanyamakuru bari benshi. Impamvu nuko abanyamakuru benshi kubera ko ribiba yavuze ko umuntu yatawe muri yombi, baza hari ko umuntu aburana urubanza rugapfundikirwa mu ifunga n'ifungurwa. Biranashoboka ko Ishimwe Dieudonné nata igihe azaba ari kuburana mu mizi rwose nta n'abanyamakuru baza, ikibuga bakongera bakakisigira, baragenda bakansiga nyine nta kundi, bakongera bakagaruka bitewe n'uwafashwe. Reka twifuriza amahirwe masa umuburanyi, kuko umwanzi ukwanga yakwifuriza gufungwa, ko gufungwa nyine ni igihano witekerezaho. Ariko reka tumwifuriza amahirwe masa, nituza kumenya icyemezo cy'urukiko igihe kizasomerwa nabwo turabe kibwira. Ntabwo tuvuze ngo bayi, twe turagaruka mu kanya. Ngewe nitwa Jarasi Official, Imana ikomeze ibarinde mwese, turacyari kumwe TikTok. Mu kanya twababwiye ngo turagaruka, iracyari Jarasi Official. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Uyu mugabo yampaye akazi, sinkiri umutumirwa, niyongera kubivuga yampaye akazi. Reka mbivuge mu buryo buri open, yampaye akazi, amasezerano yanditse nta yarampa, sibye nawe n'ibinyamakuru bikomeye mu Rwanda nta munyamakuru ugira amasezerano yanditse.
abayafite ntabwo ari benshi. Rero niba Imana ishimwe ko yampaye akazi, reka mushimire, kandi yahisemo neza, ntawanga akazi. Hanyuma mu myaka nk'itanu iri imbere Jaras izaba iri kuri Star Times, why not atayigira, Arupa ko ayifite, Ahmed Hussein ko ayifite, BTN, KNC ko ayifite, TV1, why not hatazamo Jaras official. Ahubwo aziyeranje ashyiremo akantu karimo N cyangwa G, nanjye nzaba afite imigabane nka BNB. Uriya BNB bayingana nabagiriye ntabyo nzi. Harimo na ntuza n'uyu musaza wayoboraga Kiyovu, uyu nguyu yitwa oya Theodore, azamo kuko yitwa BNB Umwezi, kandi Umwezi ni wa Theodore. Rero Jaras niza hazajyamo na N ya karagaciyemo. Nta nubwo ari na keshe ibi biganiro cyangwa se umuntu akora izi nkuru abanje gutebya, nuko rimwe na rimwe umuntu abagira ngo n'abantu baruhuke mu mutima no mu mutwe, kandi natwe ubwacu tuba dukeneye kuruhuka. Ngewe ushaka kwihaniha keya mu kanya twavugaga ku rubanza rwa Ishimwe Dieudonné, tuvuga ko turi bugaruke tubabwira ko urubanza rwabereye mu muhezo rupfundikiwe. Icyo abanyarwanda bakeneye cyane gikomeye, urubanza rushyizwe ku munsi w'ejo isaa 8 nibwo ruzasomwa. Reka mvuga ngo ni kuwa gatanu, niba ari uwa gatanu w'ikindi cyumweru ntabyo nzi, ariko ikiriho azasomerwa kuwa gatanu, ariko ni kuwa gatanu n'ejo saa 8 kuri urukiko ku cyemezo cy'ubujurire, ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Niki cyaburanwe cyangwa se ni izihe nzitizi yatanze, ngiye kongera kuzivuga. Ariko kandi hagati muri iki kiganiro murabonamo umwanzuro, keretse ufite isimburangingo. Yes, uyu musore yajuriye uru rukiko ku itariki 19, nari nabivuze, atanga ingingo 6. Ingingo ya mbere nivuga ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko afungwa kubera uwitwa Kariza Hope ko hari ubucuti bagiranye, yewe akaba yaranamuhaye ibisindisha, kugira ngo agere kuri uwo mugambi. Ariko Kariza Hope kugera kuri uyu munsi ntabwo aragaragara mu rukiko. Rero urukiko wakavuga ati ko mwankatiye iminsi 30 y'agateganyo, mushingiye ko Kariza Hope bikekwa ko baba baragiranye imibonano mpuzabitsina, akaba ataraje kubyivugira biti. Icyo nicyo cya mbere. Urukiko kuba rwaremeje ko habayeho ishimisha mubiri, tubivuga uko byanditse, hagati ya Kariza Hope na Ishimwe Dieudonné, kandi Kariza Hope atarabivuze. Icyo nicyo gikomeye, nacyo abantu bakeneye kumenya. Hari inkuru zavuzwe nyinshi ngo yabanje kunyweshwa urumogi, ngo yanyweshwa ngo biyoga n'ibiki. Kariza Hope nta hantu arumvikana agaragaza icyo kintu cyamukorewe ari kwa Ishimwe Dieudonné. Icya kabiri, urukiko rwemeje ko habayeho ishimisha mubiri, ruragenekereza ruvuga icyitwa happiness. Ntabwo mu mategeko mu byaha nshinjabyaha ntabwo bagereranya. Akavuga ati why, kubera iki mwavuze ko happiness yabayeho, mwarangiza ngo habayeho ishimisha mubiri. Happiness ni igisobanuro cy'ishimisha mubiri. Icya gatatu yatanzeho ko yagerwaho umwere. Urukiko rwamukatiye iminsi 30 rushingiye ko Muheto yandikiye Ishimwe Dieudonné amubwira ngo kuryamana ntibyavamo, ngo arangije aranamuhamagara nijoro ngo yebikimenyetso koko gishobora kuba ari ikimenyetso simusiga ko yaba yaragerageje icyo bita agahato, icyaha cy'agahato. Ashobora kuba yarakoresheje imbaraga z'umurengera asaba urukundo Muheto, ndetse anamusaba ko baryamana. Ariko uyu mwanya minsi 2022 Divine Muheto ntabwo aragaragara mu rukiko, nta n'ahantu arabazwa mu buryo buzwi, kuko yaza kuba yarabajijwe na RIB tuba tubibona. Nta hantu Muheto agaragara ashinja Ishimwe Dieudonné. Ari no mpamvu yavuze ati ahantu bavuze ko habayeho agahato nta kabayeho. Ahandi ngo Muheto yaramubwiye ngo kuryamana nawe ntibyavamo, nabyo arabihakana.
hanyuma icya gatanu urukiko kuba rwarategetse ko Ishimwe Dieudonné afungwa rushingiye ko Preskid yahamagaye Divine Muheto mu masaha akuze. Ndidekaraye guhamagara Divine Muheto w'imyaka irengeje 18 ntabwo byagafunze umuntu, kandi ntabwo bivuze ndi seriye. Ndavuga impamvu z'ubujurire zagendeweho n'impamvu umucamanza yategetse ko afungwa. Imwe mu mpamvu mu ngingo ya 5 y'ubujurire nuko Ishimwe Dieudonné yahamagaye mu masaha akuze Divine Muheto. Harimo n'abantu batari babizi. Icyo ubushinjacyaha bukavuga buti yamuhojeje ku nkeke, yamwohereje message ku manywa amusaba ko bazaryamana, nimugoroba aramuhamagara ngo iyo niyo nkeke. Ubihakana azandike avuge izindi nkeke, ubwo niko ndi kubisobanura nyine, kandi ishingiye ku mwanzuro. Igikomeye kinagenwa n'itegeko n'abantu bose baburaniza imanza bakora, Ishimwe Dieudonné wiswe Preskid kubera ubuhanzi, ariko ni nayo mazina ye. Kide ni Kagame Ishimwe Dieudonné, yatanze ingwate umutungo wimukanwa n'utimukanwa. Mu nyurabwenge yanjye naravuze ngo umutungo wimukanwa ni imodoka cyangwa ikamyo cyangwa indege cyangwa ubwato, harya buri ubwato nabwo bwakwimukanwa, ariko n'umutungo ugendana. Amafaranga yatanzwe aravugwa akavugwa nk'amafaranga. Umutungo utimukanwa ni inzu, ko yatanze inzu n'umutungo utimukanwa urukiko rukanga rukamufunga, kandi bigenwa n'itegeko, byarashyizweho byaremejwe n'abadepite. Aha nizo ngingo zaburanwe mu cyumba cyahawe sare ya 2. Ubushinjacyaha bwo nta byinshi bwavuze, bwasabye urukiko ko akomeza gufungwa kubera ko iperereza rigiye korwa, n'ubushinjacyaha rusaba urukiko ko uko afunzwemo uyu munsi. Icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyasomwe ku wa 16 Gicurasi uyu mwaka ku gicamunsi cyakomeza uko kiri. Dieudonné nawe asabwa ko yarekurwa yisunze izingingo. Hanyuma umucamanza yumva impaka, tujye dukoresha amaterime yo mu rukiko, ntago bare barimo kuteretana, ni impaka ziba zabaye hagati y'ubushinjacyaha n'abaregwa. Ategeka ko apfundikiye iburanisha, avuga ko urubanza ruzasomwa kwa 27 saa 8 kuri uru rukiko. Impaka zabaye zamaze isaha. Twibutsa abanyarwanda ko yonganirwa na Maître Merene Nyembo, ashinjwa n'abashinjacyaha 2 harimo uhagarariye ifasi y'uru rukiko rw'akarere ka Nyarugenge, ariko kandi uri muri uru rubanza ni perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Umwanditsi ni umwanditsi umwe. Mu cyumba cy'urukiko hari harimo abantu bamwe bo mu muryango wa Ishimwe Dieudonné, nubwo nyuma abantu bose bategetswe gusohoka. Harimo kandi n'abanyamakuru. Impamvu abanyamakuru bakurikirana Ishimwe Dieudonné nuko afite ikigo cyitwa Rwanda Inspiration Backup, nuko yayoboye abamisi kuva mu myaka 8 ishize, nuko yaramaze kugira izina rikomeye. Nihafunguwe witwa Ishimwe Dieudonné w'inyamasheke, nta munyamakuru uzajyayo. Dukurikirana amatitire, nta rwango dufitiye uyu musore, nakazi. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, iyi ni Jaras Official. Imana ibarinde mwese. Gahunda zacu zirakomeza, ibiganiro bya Jaras byo nakagaruka. Commentaire zitukana, izishinyagura n'izindi zero. Abadukunda turabakunda, abatwanga nabo turabakunda, kuko Yesu yavuze ngo mukunde n'abanzi banyu. Imana ibarinde mwese.